idlala mina ngashada Onathi ngithote nami yimi into engikhawatile nami ngoDeben Gogo mas kwenzakaleni ukuthi mina ngifuna ipremium mina ngifuna iproperty yini konje Tondala 18 community of property bafuna uzibambela ivitla macala ngizomntana incozi kaJeff Radebe mekabona uRamaphosa lo mntana athi malume mekabona umthipathi malume baba omncane so ufuna ukuthi kumthiphe cousin phela ubona umthiphe uthi cousin that's why uDeben Gogo azange sasakhona because mengimbamba mina vele mengingenanex yabo ashaya iskiroko abasho into zanini lezi makhulu siceleni nogogo nokujola sijole 2017 uDeben Gogo we dated 2017 and then we broke up 2021 18 19 2021 so when mengithi ngiyamshada ne in kusho wena ukuthi uyamshada or kusho yena yes ubani uthi uyoshada omunye mina ngifuna ukumshada ima kancane Karas mina ngifuna ukumshada angithifele mina mengabhekanga indaba zakuthi yena unenyuku nani yena afuna ipremium mina mengifuna in bofuna ukubiza umthiphe ngokhazini macala qhubeka cousin ngenya korentshaka in community of property lamagama nami ngiyawakhohlwa lo mntana wala ewala phela mina lapha kule relationship since vele ngiza ngama-checkers yena kumntana o-on yabo ukokota ngekhanda nawo hayi Durban Gogo ivari leli uvele umrangisa i-DK yani skiroko ungazi kahle sixoxele kahle ungazi kahle jilesi ne ngifuna ukusizwa kahle ungazi kahle le ntwana le ufocalist mina shaba ngamjulukisa iPitori yonke asaqhina so maradona kanti mfuna into zakudala vele le ntwana le mesishanaya ngithi dala kusho ukuthi ufocalist yazi ukwenzakalani ufocalist phela waziwa ngoDurban Gogo kusho ukuthi uspina ngani ngesikiroko saka Durban Gogo uzulazula ngaso focalist ya makhula like bathu connection like bathu hayi gore ke no weekend thing hayi wethi like phela usebuyakata mfana lo khotse ile maphatha ke Durban Gogo ka assist like no other example what why music wa Karas ufeletse ko di WhatsApp videos WhatsApp audio because nasana motho leng powerful financial Durban Gogo mekamnandi makhula ufoka ukhulele under izandla ze-Major League jam mamela hayi lwena Major League bro umkhuze tu hayi lwena wemanyane thanks mukhuze no what akibwele in terms of financial uzokhala ushaba bafuthi mameleni mamela akibwele in terms of financial ore na support ke majida kibalela ka di connection wena uyabona braka focalist focalist